Kalampung Ilek Cricket kabala tip kum ke First Central Riboy Cricket League Arhajar Arpun Rio kabala penlong da ke Central Riboy Cricket Association CRCA menta kala poi syaka kala kaba ar lani ke second round. Haki jingi kun hakani ke kala kabala penlong haka ar tarik yoyong Arhajar Arpun Rio haki jingi kun beningkong la job da ke umran yang bernai Cricket Club kabala kamai Shispa Kandai Pauran persya ya ke Mautonum Socio and Cultural Club kabala kamai Shispa Sanpusan Run. Hakajiya kon kaba ar la job daga DC Combine 11 kaba kamai nyo pun run persya ya ke Umroy Circle United Cricket Club kabala kamai nyo pu ar run. Kumban syukdo ya kani Kalampung kabala sedang nadu ka ar puway tarik leber arja arpun rio lawan ban play ya ka daw James PK Sangma u President kami Galaya Cricket Association MCA. Kidan hado kumba ar pusau tuli ki kenhon lani ki team ki bana Keleng Riboy District ki bala poi banya simbenta hakane bat ka deiru Kalampung ka beningkong Riboy District ka bala penilek kai da ka deuce ball. Jadi kau ni sama ai kubli ki nungit kam nungga Central Riboy bapalang ni Cricket League break first cricket deuce ball po Riboy bat na kajing yo sementa ka jongi ki nungi la karo ka ting ai men sim hiru mo play lat ngi ben yo ben la ka ben kilan met bat kam tam ki khana ki benang rit kerta ki yo ben sementa bang scam makani kan ding ki Lampung bakin kintiu ya ka cricket ni la cricket kan ka district Bakam Tam Hajalah hidup misalnya bagaimana ya cakmat begini juga ibannya sementara ki tournament prepare ki badai juga BCCI bat kunjuru try ke kan longka kan dega ka Lampung kamai ru mah kendi mentah ki yang gila kai kan ku jing yo kamai kaji nak ni bat ngai kit bok kerwang kini kinong kit kam ya ka Central Riboy bagaimana ngai 3 miniatur sepang ban yard akan nanti bat kunjuru try makan bikin yo bikin amin semi kena red mah ke match te ka kalong ka bitnat tambah long mah bagi ke jing la kai te dan jing job dan jing ram te gila thai nak kalian juga players jong ar gila ila kai bha bat gila ngila ban yo khet usot jing job mah ke sama free ya ka CRC kepala ya dia semi kan initiative ban berani kan kata nama kan sian pun apa Riboy ba run ni kata nama balekai deka this ball bor yang lekai sini kalau balekai dekat this ball bor lekai di school ball buat ki party ball iru kan kering ki samla ki bakomangi ki ba dan ko bensim balekai cricket buat nang ni sakmat nang scam ba ki wiru kini sebentar ko kini ki sports buat nang scam ba kan kan jengiru kan kentiu ka sports ha ka cricket buat kota sesien samda di sakmat ki kan 4 juta kali kasih kepada confidence kalau
long ni haban biang ka training ni kong kim dei ba ngin chuan de kai itu nomor ba ni hab preparation kan ni nomor kali ke disball kala ban ladang biang ka practice ila kala ban ra ka jing mensau but nomor ka jing konkret ka biang komod ka penlat yang isi bon kita ki jing mensau kuma tip sipi ka Central Riboy Cricket Association kala penyak kan ka first ever cricket league juga disball hapo Riboy kajing temu juga long berkentiu ke cricket to another level but ban kentiu but ban aiman sim ki samla mungkin seluruh ban wan man lekai bat sim mata ke cricket kenang mungkin pois katong mungkin pois ki state level district level even what ban lekai negeri India ru te ka asion jungi hi ke penyak gere ke league bat ladon arp south league tim bahon sim mata te hadu mentahi nilai hadu highlight league match te ka first round ngiladam te metangi dengi ka second round te kumendem step kala don ka match ke Baningkong apa den ka Umran versus Mautnum ka Umran kala job mendem step te metangi don ka second match apa den ka DC combine ka badi ka guest team hapo ka tournament ka jungi versus ka Umroy Circle cricket club te bat ka DC combine kala job te ngi smokeman idap lagi jeng songkomen ba adu arp south league tim kilawan bansim mentah kene ka tournament ka jungi but kadi ka first ever cricket league but idap lagi jeng kemen kum kinong yalam ki bahmat but kadi ka sengru ka banang simi thmai kum ba pijutip ba pipa jiyo songotan sipang ka cricket Central Riboy Cricket Association kanang dei ka ba ngidang seng aunu snemi kini ki bnai ki baladap te ngidap ka jingkeman bangil ala ban urlong ru ikan ka tournament bat nges kam bakane ka tournament kalong ka job ba ka bersiso bat ka ban ai ka jing mentoy ki samla ki jungi komisi penta ban tim sipi ba kane ka tournament ngila penyan lamdor kanu ka jingsew nadu ka entry fee game fee bat ngidap ka jingkeman ba kane ka tournament ni penyan lam kanu ka jingsew bat ipa baro ba i jaga cricket baju ai musim yangi kisamla kamtam mi kisamla mo kamtam mi kisamla ba ingi association pila ban aiman sim shushu ingi daga bawan ban jingo bat wan sakhi ya kan ka cricket lemba ka jingdon jung pi ka aiman sim shibun yangi ki association bat kamtam mi kisamla makin nang seluruh shushu ban wan shimbenta ban lekai ka cricket dei na ka jing support ka jung pi bat ka jing support jung pi ka aiman sim shibun kamtam ingi ki association bat iki players si barok boy Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya